Goma ibintu bikomeje guhindura isura, abaturage bakomeje kugirwaho ingaruka n'amabandi yitwaje intwaro akomeje kubazonga umunsi ku munsi, akomeje kubica anabasahurira umutungo uko bwije nuko bukeye. Ubu amakuru dufite nuko nibura abaturage 3 bapfuye, abandi benshi barakomereka mu gitero giteye ubwoba amabandi yitwaje intwaro yakoreye mu karere Kalaki Veti. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, aho amahano yabereye muri aka gace yongeye kugarukaho n'ubutegetsi, yongeye kugarukaho n'imiryango itegamiye kuri leta irimo irashinza abaturage, irimo irashinza imitwe yitwaje intwaro gukora ubusahuzi, gukora ubu bwicanyi. Ni ihohoterwa ryabaye ubwo imodoka 3 zabanzaga gucaho bikaza kurangira abaturage batangiye gutatana. Uko gutatana niko amasasu yatangiye guturika, abaturage barahapfira. Ibi bibaye nyuma yuko muri teritwari ya Walikale muri iki gice hamaze iminsi harimo kuberamo intambara ikomeye cyane, hamaze iminsi harimo kumvikanamo kurasana gukomeye cyane. Uku kurasana kwanasize abasirikare 3 b'Ababiligi bahakomerekeye. Murabizi ko Ubabiligi bwohereje ingabo ku butaka bwa Kongo gufasha FARDC guhangana n'umutwe wa M23, kandi murabizi ko Ababiligi bamaze iminsi barafashe abasirikare babo 500 bahingana na diviziyo 2, bivugwa ko ari abasirikare bari mu gace ka Kindu muri teritwari ya Mainema. Aba basirikare nibo barimo gukoresha drone, nibo barimo gukoresha indege, nibo barimo kurashisha misile. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye mu gisirikare cya leta y'Kinshasa aremeza ko nubwo Perezida Tshisekedi arimo aragaragaza ko yashatse kuba yagirana ibiganiro n'izi nyeshyamba za M23, amakuru aravuga ko nta biganiro bizaba hagati y'abakuru b'ibihugu bombi, haba Perezida Tshisekedi ndetse n'umwami wa Katari Emir wa Katari, ukomeje kugaragaza ko Perezida Tshisekedi yifuje ko bagirana ibiganiro, nyamara akaba amaze iminsi amutera utwatsi. Ibi kandi bibaye mu gihe inyeshyamba za M23 amakuru avuga ko zamaze gukura ibirenge muri iyi teritwari ya Walikale. Abarwanyi ba M23 ku makuru dufite, ku makuru dukura kuri drone zacu, amakuru dukura ku mbone zacu, aratubwira ko magingo ayangaya muri santere ya Walikale M23 nira hakandagiza ibirenge, dore ko no mwijoro ryo kuwa mbere shira kuwa 2 Mata abarwanyi ba M23 bavuye muri uyu mujyi nyuma yuko ingabo za Congo FARDC zabarasheho zikoresheje drone. Ibi byabaye nyuma yuko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yitangarije we ku giti cye ko guhera mu gitondo cyo kuwa 3 Mata ingabo za RDC Wazalendo bafashe iyi santere ya Walikale bayirukanyemo abarwanyi ba M23. Ku butaka bw'u Rwanda inkuru ikomeje gushengura abatari bakeya ni urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije. Uyu akaba ari Ale Mukurarinda wari usanzwe ari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Amakuru avuga ko itangazo ryashyizwe ahagaragara na guverinoma y'u Rwanda rigaragaza ko yitabye Imana aguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Ni ibyemejwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda kuri uyu wa 4 Mata 2025 nk'uko itangazo ryashyizwe ahagaragara ribigaragaza. Guverinoma y'u Rwanda yagize ati tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma wungirije y'u Rwanda bwana Ale Mukurarinda yitabye Imana aho yari arwariye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Mukurarinda apfuye yari afite inshingano zo kuba umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, akaba yaranafite ikipe mu cyiciro cya 2 gikina shampiyona y'u Rwanda yatsinda batsinde. Nayo yasohoye itangazo imenyesha impuza mashyirahamwe mu Rwanda Ferwafa yimenyesha ko itazigera ikina umukino yagombaga kuzakinamo na Gicumbi ku cyumweru. Amakuru avuga ko iri tangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'iyi kipe yerekana ko bababajwe n'urupfu rw'uwari perezida w'iyi kipe. Amakuru avuga ko yitabye Imana kubera umutima wahagaze. Ibi kandi bibaye nyuma yuko hari amakuru menshi akomeje kugenda agaruka
kubigarukaho n'abatari bakeya, by'umwihariko abafashijwe cyangwa se abo yagiriye neza bakomeje kuvuga ubutwari bwe, bakomeje kuvuga ubwiza cyangwa se bakomeje kumurata ibigwi y'ibyo yabageshejeho. By'umwihariko ibinyamakuru bitandukanye byaganiriye n'uwitwa Nsengiyumva wamamaye nk'igisupusupu, avuga ukuntu ari mukuru arinda, ari papa we, ari byose bye, agaragaza ukuntu kurya, kunywa, kwambara, abana ku ishuri byose ari we byaturukagaho mu gahinda kenshi. Agaragaza ukuntu uru rupfu rwamushenguye umutima, gusa ahamya ko yigendeye kandi yitahiye nk'umuntu mwiza, anahamya ko niyo yamusanga mu ijuru azakomeza kumubera umubyeyi. Reka mbashimire, mbifurize kugubwa neza, musabe udukurikiye bwa mbere ukande ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu uyakurikire 5 kuri 5.